Kahito mentaka singi kala ya thuk at kum ka RTI ka bakila yo ana kartanat bade pej marpok khando kala ong baka Jinta Hills kila don hendrikli ki company penmidu bilan balayo shalan bankit yu maushun u balami na ka jingti habashna ki surak kat kum ka jingte kaktin phareng latip kum ka incidental hapo ka jakka bakila dabyo ekalaisan habakran hakilat pathai ku bora po Shillong Press Club u president ka seng u badon bok khar la kuno bakani ka jing aishalan pankit umar bami na kinu ki jingshna ka de ka jersey ka bakharau hakabaya de ber ka jingkit umaushun ta kite ki karkhana do bilan ini siapa Shillong Press Club kadai halwa kani ka incidental ses ka ba ai ka sarkar berkediamat ikini ki cement factory hak santarik banai mi ada cara pusan yang bu ikan negara information dan panjang tip habe de ikan negara hukum salan union motion komiti hapo cement plant kemudian sebuah istilah te in details habe de kami de milap bagaimana cek nilai pathai kubur ni pak kan bersama ni ada sih kan milap tapi kalau pakai ke big scan lembar kesokat ailat iki cement plant ban ya ban penlik ya kata kerja untuk pada bukti langkah tu kan iki head trong sokat namlah nama all party involved untuk kita ikat tu kan ni bagi mi kita ki high level ke bapak kan penyak jika revenue trong state ban ya head plan te yakini details ngan IT nama ba yakini ka RTI la legal secretary trong Yushanias nombor mau mempunyai nakhat kecuali bikin brief tengini lah lembaga ni baga kejitu jom sarkar man siok lo jadi lain kali ko tumas konsen ni baga don lihat bakni namar ba ngala ngam cili ngala PHI kumba kikwa dan siok lo baga hadir ba siok no bikin kwa makni ai kobor kenang ban yo ban la ban ya la ikini ki begitu ko konsen Tapi dia bikin ada program, informasi nanti boleh ya shop, insya dari sekretari, bagi legal sekretari. Hakabaya day pagkanika briefing juga minta sih ni Shillong Press Club. Ini yang keseng, iwan ni pensengaw syar sarkar yung bajang fisya dalam pathai kubor bagi ibu kujing dawa na sarkar jelang bahkan pensyai ini keseng bat ya ka jelang berapa kawin bah halor kani ka approval bala ada state government sagi cement plan halor incidental limestone ti habangi bishar bani aja gidulir ki kot islam documents hado ka MMDR hado ka Meghalaya Mines and Minerals Policy Agar kamtan ka provision ka babatai dan kamtan ka paragraph ka babatai sai bakadeu ba ka government ka state government kala apan incidental limestone dan incidental jalan yang kinu ki karkhana ni jadi itu pun cement. Like no miners mineral. Nama yo limestone hi la khayu ku major minerals. Te kan kum da RTI ku bagi pan hal san tarik berai me azat san nilai yo itu job halai tarik jubat halai tarik upnai bandeu azat pusan. Te kebang kejingkeli kebangi hado mentang ke kuat ban singo pensyai tolong kejingkeli kebanyo ke bangkum ni furnish the details under which provision of the MMDR Act 1957 where limestone for cement industrial use falls under incidental category kajubat tolong not applicable kebamut bang kamdan provision ban ani kamdan provision ban ke sarkar kala ban incidental calan ya ki company ni ki cement hagabai dei badu mausun namar mausun la khayu ku major minerals ki awat lut ya ba khagi formalities nang bagi la ban namar la ki ham yo ya NOC ban apply ki hapton ke mining list tang ki benar ni ke mining list ki la ban mai te la ban ti yo mausun hagad in large quantities hagad kat kum ke mining plan namar ya ke mining plan ni la ai dan Indian Bureau Mines la pengkhe dan Indian Bureau Mines ban ki nangka ki habyo saya ka clearance forest from the forest department i habyo i LOC na district council but banglai kini ke bro khoi nang gin la ban ya bamtu lo ti ki ai ke sarkar ai ada ka incidental limestone nang makin avoid no ini ini formalities bro khoi ti kani ke dei ai ba ka sum no ka alis ka ba jing bangsa ka sepetang hapo kali tinur jona ni sarkar pamata
Ti ini kalian seng ngin ya syong perkat kalau kani ngin perkat bat ngin sia wat insa khot iki expert ba long ki mai ki kham syong tang kalau kani kam bat ngin nong syong tikti bat ngin le ko kalau kani kam khanang ba ngin lap mano ba tikti bat mano ba dan betah hakani ke ban ya selok ban kumno ban isu iki insidental limestone segini hakana cement company sebutan stage for is jadi hills nomor lada ini ayat ya kum kini jinglai jong sarkar suki kan kapersyang ban yurat ya kini ki bor sensar nadu ki bor jong District Council ki bor snong bat kunta ter ti nihi nginom ayat itu kini ki berapa nomor kali kadeka leakage of revenue lada jen ada barang kini ki companies kinya kat kum ga norms ngatrai kini kita District Council kamtang berjanji hills kam nom kerdok tulap kanom hiran bisa adok kini sigi pemerintah kerdok pemerintah ti dei lemba ki jimle jon sarkar ka wan lo kani apot ba ka District Council hi kamtang berjanji hills ka wan kini gati kerdok bisa li hiran bisa hat ka ba serti adok kali gani hado bagan ke sarkar la sim da karai bakan siu no itulap kinotrai ikini staff jongga council ti kani kani ke ba di dalam lembaga ini ATI ini dulir di beliau lembaga wajib tim ATI pengilam isyam ba kani ke sarkar ke ba ni ba kini ki nom nikmat ki ba syam hate ko sekretariat kimde ki tagi statesmen handri ki dagi salesman kimde ki tagi legislator ki dagi contractor kimdan kata kapasiti kimdan kata dingin jingai kumno bawan te bawan ra ban create revenue ya state hanalor kili i baga state jumi kala here hagi yang benta bher terus kajin boleh putih gayam buat handai ki perkatang ya kan kumno ban pentiu ya kan jika mai berkaspa joki iklan perkasi galawai dan ni kumno ban pentiu tendrong ya kan state jumi ni kala keliro itu coba ke bawang ni is there any limestone approved as incidental in nature for cement companies? Please provide the quantities approved as incidental in nature. Jadi coba tolong. Kita hendak tuli cement companies bayo yang incidental limestone. Kapan nongkong kada Megha Cement Limited kada kusi Sheikot Katopsem Kaprala Prabonya Hajar Kendai Spa Prapo Metric Ton incidental limestone ka Greenberry Industries Sankhosala Kapra Hajar Aspa Sao Point Lai Metric Ton Goldstone Sankholaila Sapra Hajar Aspa Sao Metric Ton Star Cement Shikrur Nyebu Kendai Lagusan Hajar Sanspa Lai Point Lai San Iwe Metric Ton Hill Cement South Kendala Akway Jar Kapusan Point Iwe Indrew Metric Ton Amrit Cement Ndrubu Kendala Ndrubu Hajar South Park South Metric Ton Jaintia Cement Sapulaila Hajar Metric Ton Tikini kita kijikai pengennya anak kejubab lembaga ATI na program Directorate of Mineral Resources te kejing temu jong sarkar banduti lagi bandut ban kani big scam haji gede bagi line incidental limestone ti nomor ladakan sarkar ka issue lembaga